cá bằng phù đông xiên. Mulai. Itu baru satu matahari. Kalau dua hari. Kaya matumbat tau mataro na kinatapay mi buy. Taay mo ya. Kasi siya punto na. Ata na rin maabay bombo kima ato piki. May tibalik. Matanday. Ayun lang ito marandang. O tabang mo na po tingkan diyan pa kayo ni. Nating dala lang. Pamsiya kini. Tama to. Ana sa pasang. Dari panipi daw gitu. Dito na hinap eh. Saya besok. Ala betul. Coba yun na. यार tapos ang titi ito namatay tumakas to ga. Namatay dito. Nani sa ampita. Ya mo titi daw na. Ba to tanya ko pa kailangan na langsung natuto sa luto. Langsung natuto sa luto ba nilungo to limang na te. Oh, kata may ulit ano sa tigmar. Te. Ano ka te? Sige naman. Kasi hindi kem po naman. Tato nisa. Pero ni sinti ulun ta. Undi ta kan. Oh. Ini kayak apa? Salantan ini saya. Ini nak. Ya, Taruh tidak. Ayo yung isi. Oh, lancarnya. Oh, Si tadi. Ada jalan lah. Ada jalan. Taman dari mati. Pira itu teman dan ini. Pang. Oh
Yesu karena puang matua manna tulatanai untimba kada pakatana sundun ia moto nalantiagan kamasusan ia de tulatagungka siya tabasa surah madakun na puang matua nanai unapa kada pakatana apa dolo dia maito rarapak solanasa pelaku pak tunduan tamane muka siyang basa kada na puang matua tama sambayang puang matua ambeto tumampa kilan suruga ia mo puang nakatuangki puang na banang penangki puang na ketuo kang tamatelino untun duikan lantelino siapisan aktu mintu tutuona la sule lago kalemi susi morato tudadi lantainan kamasusan mabogit otemo galan na situru mo pangiloran ni kalena upuang iyate nene ipakaboro lantainan iyate nalandi mo tandalu na kipo masusta siya kipo tumangi solanasang kaung kamali la anak ampona la siul ulan kombongan la siul ulan tetondok opuang kita ndaren kongi susimo tudari nanti mabong ito temo di pabendan paloluan ini kami nombang papakatana tanda kama diorenan mi lan kamasusan opuang pakatana mo kan ni kate nakadami laki siya tinggi na manontara makareng mi bawu kita demo laki nai unti batang maati ka na pakatana apa dolo dia may kibasa siya kinanungan ano penamasolong yung pamalesa nungan ni dekada kimasambayang luka mati di kalemi kumuha pagarikan dia memintu sa labudangki dan itu dosa siya kasalangki daw unampangi tu mamasemi marupa kadami larampo lako kami da ito naya tu penangki siya tanggaki mauyun man na laura ipo nga Yesu ia mo kada mentolino tuo siya maparenta kimas lambayan mati olo malabi ini amin. Yan na lang bahasa Indonesia, bahasa Toraya di kuwa Pak Pudian, pasal kasera pulona, ang gabunga na sa lako 92. Palaku bahasa lang bahasa Indonesia. Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pada malam ini tu Pak Basanta, nadi sabu mau Pak Serongko minda urani kadana pulang matua. Belanda ia mulai pakatana lalu kemasusanna. Ia mulai tundui lalu mintu kabusakana. Ia mulai untarimai tu mamasena pulang matua. Amin. Enggak, tentalun saya umbah sambayang
lako tenene lan kamasakian. Na tatandai solanasan kumua madara mo tutaw to temo tela sakua talungungan lobang mo de na ta bangare wai ta area kande roko tambuguna roko barokona wala din no se wala singkina mabaliga-liga umanya na kinala tampa-tampa to temo na sana talde nalabisa susito matua to mante nenek namane usalay lino aku tanda kira pasti na tapi nakalala di kasira pulona semua dia na rin matua mo nasa kirangan-rangan na mo yung may tu baraya pa yan na rin mo rando kumatua yan na makakuha anak daw di mga kita rando kumikita kumanen kau teman miya duku layak kapakita na kamot krisyo sanda mga moya sinuro kumami may saki puliang mika moriang mika sesenga-sengaan nakamatuan ko siya sulu para kaboro ya de kamatua dipakan demo dipai dia tu komentar don nadirangi karebana semua mate na minggu dia tu komentar na kuah para na dia orang terlalu apa lagi akan dipapalakan tapi dia tu komentar na kuah dia menikah tu lah di melami karena mate mau daripada toro menderita atau enggak orang banyak tau wana yakin mana aku kumua berduka pikia dia nak kematian nanti nomor 2 satu mate atau malola itu mate dapat terkianu mau pakaran urat main doa na pari susah mate mangura mate malola ya ke nomor 2 nang lelengan namanya kena puntik tapi dia supaya tu tahu mak komentar iyan na ditiro lako de siapa butulang penanta tu siapa dika tu indoku tu siapa dika tu neneki oh ini mah deh sayang dalam penanta kira ni te kara-kara susite ya motor nang ku yakin banyak semua di pemasus sa kematian na dia na tenene apalagi anak ampona apa lan kamasus santa dia na tingay de batang rabuk na nene duta pa kaboro pa na yakin nala den di kutanay kumua lamia lora marakamate tenene nangalanan na kuang matu orang poiki mabongi to dem kumua kamatian na to matua kamatian na to mangura kamatian na kita tolino nangala terjadi lan katuan nangala terjadi bangi to biasa na po prinsip todolotan na dua yan kita tolino dito man na tayo bayan ako sa ekupasyon sabayan na susitot pandahan na semua Allah turan-turanan lagi kalau belaran lagi buah matu berarti misalnya kamu semua buah matu yang tumbel lagi siap buah matu yang turun ki natanya na pateki buah matu tanya buah matu yang pateki na ako yung nasip po Yesu pagkasagasa kalena di ko na doon sa talino kaya ang kasalanan po ang matuwa kaya ang kumamatyan di ko po ang matuwang patay yang bela yang tulan ni tanya doa saya tundelai doa saya tumpatay talino
Tena kaya itu dosa. Saya kematian. Kematian dia mau buat bayi orang dosa. Dan tidak ada pasalah puama tua. Lan atu kematian suci terjadi mati-mati. Lan. Saya. Desian tu aku lempar berdua. Baik apa orang ini yang sampai yakin aku bukan tak menarangi. Tapi suatu kebanggaan, suatu keyakinan. Yakin ikutannya di gua. Boleh deh, aku ada di ikutannya kan. Hukuman ikutannya boleh deh. Asal yang depan. Jadi, aku tidak pernah rasa. Yang nenek, apa yang? Padahal boleh. Tanda ilangnya itu di sana sampai mau yang tukang mulai nanggap. Jadi ini suatu kebanggaan bagi kita. Tonton ya nenek langkah pas sambayangan. Saya laku abdu kematian. Ini keyakinan yang menjadi kebanggaan bagi anak cucu. Dan nopa nawarisi anak cucu kumua nenek di kami. Saya laku matuan na tanda itu di sana mas sambayang. Dan selanjutnya, kematuanku, saya suruh pada borolan buang Yesus. Ya tekotlah, susi tona pokada, bermandu acara nina. Tahan penuh. Naman dati, papitung pulat tumurut ta. Tamanin yang katoba. Tamanin poga pemelo. Alaman dati papinis. Tamanin poga uki. Diona kara-kara kematian tak ada yang bisa makara susito. Biasa lino totemo kutang aban kukuah. Biasa di kuah. Saya teman no pikir aku tak banan tanai kuah di kuah. Salam atau mau kita sudi. Oh, nasundor toko yang tetangganya. Nah yang nala yang petangga tu, kadaya tu kumua, nalap tu, nakuai papasan tak kumua. Hidup kita itu berlalunya buru-buru, dan kita tidak tahu kapan hari hidup kita selesai. Oleh karena itu, nakuai ya kadang tokina nakua da pokok itu karena tola mate manusia mo komi da pokok itu karena kena susi tola mate manusia mo komi Allah ya teh. Sebab waktu hidup kita tidak tahu. Hanya saja biasa nakua te metomatu makada mamodolo mate segenasiamo apa para lagu tula wana yaya tite beto mamura ya pole ora dolo mate to diranuan ako susito kitang nata apa ya tu tanga na puha matua paet talambi. Yang jelaslah paralu tayakini salanasan. Kumayato na padadina puwa matua tamakatuanta ya moya melongona to. Ya. Contoh susi. Biasa na patutang kiano. Matumbar kita ito kinawa na sinele ya marumi ibang mate. Nasa susi to makadala. Natokina. Sehingga biasa dia mumpung pasala tak ada boleh minta prinsip dia tidak kuat. Gak ani taruh kina mari dia mate. Lama kada ki kumua. Ya momelo na lang pentiro na pumamatua to. Na landi tandalu na to temate tukamatian. Tanto na to kalian naman pumamatua kumua.
masus saliu mo di kate nene mapari iliu mo laku pasoro mo dia may susana parina tanto natudulo luka mo yung pungamatua kumua laku ampona pondangan natundaranay indete nakuha den tu zaman senga lah di benni Yamato natambay ni Rolo tenene kumua na melotu kesempatan na telako yang jelas hidup manusia itu diatur oleh Allah nato puamatua na pasti yang terbaik itu yang dilakukan Allah na aporia nalah mengki puamatua tu karakena bukan main. Napakaborolyo di puamatua. Indonesia di kuah Bapa di sorga. Bayan na pandu pa di pamaleman dan di kuah kita. Na ako dalam mengki karakena. Toro to mau pak, iya duka mote, tuo to na para, patan melona mo na para di puang matua la kote nene, na pasoro milang metelino to mote. Taya kini duka kita solangnya. Nayan na din tapasadia diyo may tabanuan ta si misa-misa ta tulat na sorong mendalitan na luru utama susah solamat memasus salantinan ladit pa jalan tu persembahan kasih tapas yang barai pemenani angkatku diatur oleh Tuhan ya langkahku diatur oleh Tuhan di tengah badai dunia menakutkan di waktu imanku mulai goyah tembus dosa ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku gigiku dihantarnya di rumah Bapa sorga yang bahtanya sejahtera dibukanya tempat
Berluang. Dan sembahyang. Ambek tetuman pakilan surga. Tupuang mamase sundun kaboro siasa pala budak lakokani solanasang. Moiraka kilang agan kamasusan. Dari usi solan bangkan ni lan agan kaduan ki. Moi kilang kamasusan maadiorenko. Susi molantenan mote-mote. Maadiorenko mi umparampo kada pak perkatana loko minduk tomasusalan teinan iate ulen dui kama adiorenan na temai siulu mendadi mo pak perkatana lako tomasusa ondong rakama arandan daunanna mabongi to temo maadin di pabendan paloloan inde kami nomban tu kita ndai kumua tanda kama adiorenan mi umpakatan kita ndai bangku mua ia tutuoki belanda mika masengi kan ni mika boroi kan ni ina nala hitundu juga kan ni unolai siaun lingkai sama rikisan kumua ia tu mibori nata makatuanti ia momelona to otonya dai kan ikadam ni kumua angki masorongan tapu tama di supalani kumania tu pak korea ni melona ia modadi tama katuanti angki kanan dai kaleki lan mintu alo katuanki ipasak kak kaleki Nopa kenalan di meatunna tu katuanki las salai telino tontong kala 5 puasami medaikan ikadami kumua na puang penana salon ni mora upuang umpama leso lan penangki solanasang tendo panete kadami taro nalalenduk pun nalabang susiangi mangiri sangadina toro mangalai nalan penangki kipokina lolalan nilan telino duo situru lalang pak purayan ni angki disabu to mau pak sia torongko belan nalang pemanak kada tuan ni siapa itu kamaran pasan alan telino onorka lalinondi okanami napatalo tu parentami nadari tu pak korayami lanterin dangki susi kami umpagari salana to kasalan lapo kaleki siada meloran kan diroso sanadina rinding parakan dak narandan kan dia tauli berana kamu tu nampui parenta sia kapaan sia kamalampiran saya lakona amin. NKB 128 na 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 ku berserah kepada Allahku ku berserah kepada Allahku kau benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera terus menjagaku ku tahu benar samudera di taupan
tarimai pak pasakena puang matua. Nama masena mora puang matua ambe. Tunduan ni mintu tanah sia kakinan. Punduan ni katuan sia kamatean. Ia mulan tontong umpetayan ni kum kamasakian sia kamarampasan. Urending pala komi. Lan puang Yesu Karistu. Lan pangrianna puang penama sallo. Randuk Allah totemo. Tontong saya kota ema katampakanna. Amin. Bapak kita demo. Katurusan kasolanasang menomba. Parampo pakatan ala pemintu tomasusan. Kala mapipipin terutang pukade kumpul semangat. Dia nak katurusan kita menomba. Menomba na yang dari kara-kara sosite tontong. Dapat adi lan kasih pulungan ta. Pada moto kami kami mau ngimeno. Salamat lagu kita solanasa. Semangat na pwede mo kalala po ito aparent kake leni ito aparent kalate tondok abe lako kati pasal rumah joren lako tanda kiri tanda kanan kono mereka nalako itu sangat siruran tuturu dan ke bagian ke pangbudian kebaktian dan dialai waktu si pakatana lan kamasusan. Mikatago na lako alata masama-masang mungkin bentu na kwa wala rin to baru di PC. Ya kebetulan tanggal salon lendokan kale cuma yara buku kasiluran anda senya analan parapuan. Kasih kamaliran batu kasih alamasian. Tentang si pakaboro batu tentang si pakatana. Tak naden kada senga ala bisa disandung tujuan kada kor sumanga. Tapi ini anna susito. Langki kama susan langki kama padiran. Nana senga ana inang ya tu kada ia de tak nade sondana. Tentang ki mak kore semangat lakukan sama punya joran lantai bong anta tentang si pakatana lan sangan napuang anak kapak jo pak kapak diontaren kikuakan pak arapuan tentang kita rima marampak tentang kita rima rokok si palaki anaya tulang mindadi balarana yang itu kipalaku lang pangindo lang manipung atau tumampata tulimpa kabolo anaya meraya umpasipatu ipatunna lako kita sinisa-nisa batu napasipatkan si tende tujona kamalam huranna penawanta jadi kupikun di ibang kuat semangat laku kami masyarakat kura semangat laku bapak pandita soal majelisna tumang kaunang taki lang kebaktian penghiburan kedukaan anna ya tumin-tumin di sana kata ngapalambiran bak tulen kakak katilendek kada dan lainnya kikuah maaf kami kanto kura semangat boleh peraya pada moto anna puang merah berundang masyarakat. Terima kasih. Pram sembahyang. Be pasiria makan ni pak pakatan alpuang landa asal kote makaren bong itu temo sisolamintu temarapu keluarga kombongan ni
Sia ya temai kuambean na di pendoan na saya seluruh nasional lantai lingkungan tono. Ini saya kote hati ya teh. Dan opa pena masalo mila tontong pamalesang lalu katuang ki agi tontong kina apatongan mati kalemi. Lantai atu tu tema opuang den tukan desilasa. Nah pasakaran kan itu maarapu kamu opuang matua la tontong umpasake kan yung tarimay. Masake do kay teman-teman tuang ki sa suluki tu umposara